ZPM Sarkarin Mizoram Sarkar na thok an thiam na le an thei na zong Mizoram ta na lo mang thin te an rin lo zia trong ka le che zia an pilang chho mol mai hi thil van duai thak tak ani boka Chief Minister berin polang te association ang te department pumpuyang tein mindovani mindoro nan tumani ti te soya department chen kata thok te pe chu tu nai mai apo contract agreement an zia dana te euro tora in thurwal sa a thil ti thina te Chief Minister ngei le ZPM party thukwang tu te chuan mi pui ma an pu mi mai ne ngai dan an soi ve theina ong ngoi thila te po an o ngai thalovin thutluk na lian tak an siam nan mia sokan thokte ravein tuna hian na satakin anong meka etinan tu nai maya taxation department kanen chuan finance department noya dalu anni a chhun fin anni a khami tini dom khan taxation department ho tu temo an service association hroi tu temo amminga biagron po anni hau lova thutluk na siam nan anni tok mai ni taxation department a thok tu te tan hian khatiang thutluk na lian ka chuan hong lian em anei lo thei lova an service association in thilom dan soi puyan tum point Chief Minister in amudu lova an service kal zer tur thua te department pakhat finance ne na chhun fin an ni chuan ngong lian tak anei chaudon an promotion kal zer tura te po aniam chu tiang tak ngial po soi pui an tumin Chief Minister in a soi pui du lo ani Mizoram sung le pai tho chua ti pun zel atul em line athok chok tu ber taxation department sarkarin athwai dan hi thil mak tak ani ten sarkar na tokte enga ma an ngai lo wang le an rin zo lo miaw wang hian policy siam tu chin level a mai ni lo ataka thok tu turte zinga le zel ko party mi le sa terem le rem lovin an no lu zela consultant ti te OSD ti te mingwa chopin an khung lu zela committee sam poi mo taka sarkar official tel nge tura ngai na committee sang an tel nge thin na committee a te po chung official poi mo te chu tel si lovin party mi le sa te an da lu mia bokani soi zau do letila state planning board enila tun ma in chief secretary te commissioner secretary finance te state planning secretary yang chi te an tel sia thi planning board a ZPM sarkarin planning board atinai ro chuan member secretary bak chu official an lang mialo member zinga ZPM khoi to thren khat lang sar takin an langa sarkar atanga engma ham thatna donglo tura an soi lok thin sarkar virtu turnia an soi val upa council a an ho tu pa professor thangchung lunga chu member zinga atel hlop thungani member dang te po party mi lang sa tak an lang nok mai tin chu lo po Mizoram State Policy Coordination Committee sangani apoi mo lu to chuta po chuan member secretary ba official dang pakhat ma til an ni lova sarkar policy poi mo tak department sang tho ho na tur ngai tu tura din chuta po chuan state sarkar ho tu lu ber chief secretary tak miel po e committee hian atel lo ani tin Mizoram Resource Mobilization Committee poi mo lu tu kan en point member secretary ti lo chu Mizoram sarkar official pakhat ma til an ni lova
Mizoram Education Reform Committee a phei chuan Mizoram Sarkar noya thoklai official pakhat ma an tel lo sim ani heng committee sang ZPM Sarkar ina adin dan han en rengot po hian ZPM Sarkar hian Mizoram Sarkar official te hi aring lo satlia mai po ni lova a musit le ni hial point a leila zong taka soi chuan alam theya part imile an thurwal pui thei mi then khatte ne official te khimin sarkar an khal chho mek ani ma se hetianga sarkar lo om to te ti ngai lo state danga po an ti ngai lo party sarkar lu tu an kal pui chho mek hi ram le nam dan ahim si lo ani tun nai maya Assam Rifles in son chona tur Memorandum of Agreement zia ta ka po khan ahim lo zia chu alo lang ngal ani MOA nantia kan soi kha han enila October ni som ni pathuma Chief Minister Hova New Delhi ya Mizoram Sarkar le Assam Rifles ten Assam Rifles te aizol ko puilai le atanga zo ko sanga anin son natura in remna MOA anzia kopi kha apumin kan lamu thei lova RTI intuna hian kan dir ve meka Assam Rifles te in son chua hi MNF party point agenda point mo taka kan nei reng ani thui tak mala kan ni to amor bok mai thei turin en kim ruam man alo ni to MNF Sarkar liam ta khan chum ni lai Home Ministry in ART in son chuak tura a khiatina order hi nor chuak manani ama sa zok chu February ni som pakua sang ni le som pakua khan ani anu nong zok chu March ni som pakhat sang ni le som ni khan ani thunga anu nong zok a phei hi chuan deadline fel tak nen thap Home Ministry han thu pe ka chua chu May sang ni le som ni ma in son tura khiatir ni ama ra chu Assam Rifles te hian chuan lam an siam zela chuti rualin MOA po he Home Department Mizoram Sarkar hoi Home Department in film khur taka duangin an bo zui zel kha ani tuntuma in remna zia ani thu Chief Minister in Chanchin Bhumi te ma apuan tum khan Chanchin Bhumi te na kopi an dilin RTI manga dil mai turin achang kha ani hetikla hian social media lama ZPM party worker te chuan anti dar ngal loya in remna kopi kha social media adara hian in remna para 2 atanga para 7 khen kha alang kim lova alang chin maya ko hian thil fellow alang ngal nual maya ART in son chua thu hi ramle nam khoi thil poimo top khok ani serious taka ngai to chunga film khur taka thil kal pui tu chi ani MOA buat saidan hi an kalpa thil ti hle ti alo lang ma la thumal chut kim lo Assam Rifles ti tura Assam ti chau chut kai te mu tu roma etinan ramin lan main mimal ram nei te chungchang le akai noi thu boi zong zong Mizoram Sarkarin a ching fel masa ang tiang chi thil har sa em turte ART tan Mizoram Sarkarin tuini tin litar noi ni le singa a pezi ang ti te alo langa ai zol ko pue cheng mek te point tun din huna tuin tur kan in dai lo mek ani tuna para kan mu thei chin maya Mizoram Sarkarin ti tur a in tuk ho ringot apo he ti hlot lin hu purom tak ani ngal loma kan labu kim lo howa te phei hi chuan eng tenge omang ti khiat po a hu purom zo ani amak lai ber ta chu Chief Minister Berin Sarkar dan allocation of business rules bo chia he in remna ziak tura ma alatlak hi ani
AOB rules schedule som parukna Home Department subject serial number 21 kanen chuan enge insia kan ti chuan AR ho inson na tur hi Home Department chan tur ani ti a insia thap ani AOB rules hi Assembly House a le thap ani awangin dudua palzut mai tur chi ani lo nge a tun ma zonga lo indoor na zong po Home Department buai pui vek ani thina file zong call tu po Home Department ani a makde umain Chief Minister hian ama en call GAD ama en call department GAD kuta alla thuta in remna MOA po GAD commissionerin assign tir ta dai men MOA zialai hian Home chang tu Chief Secretary po New Delhi a vereng ni in an soi nge a hetianga Home Department chan ni si CMin ama en kol GAD kuta alak sak phut chan hi enge nia Home Minister hi biak rom ani ve rengem hei zo na lian tak ani hei baga hian MOA ziatak hi Law Department lamin en fein an vet thap aniem ti hi zo na lian tak ani mek boka dan lam kai noi legal binding thila chuan Law Department in an en fe nge tur ani chu sarkar dan him na po ani MOA sign ta ka hian thil dik lo lang sar tak thil chut sual Assam Rifles tia ti tura Assam ti ringot han chut ka yang chi te mu mai tur awam nga la wang hian Law Department hi vetir an ni lo sim nin alam ha la ni mu mai chi ni lo hetiang dik lo he en fia tu om ni se ramle nam khoi thil poimo top khop ni si kan kalpa thil ti mai ti tuna hian achianga sarkar kalphung pa ngai zom lova thil ti he ro pui bi riau na emo thil ti thei bi riau ni na emo ani lova siam that thei to si lova ramle nam poi khoina ani yang ti a hlawam tak zetani tuna kan hu chin atang mai po MOA thalo em nia lang hi kan minister za tak pakhat AR10 za lo taka an che khum thua sarkari athawang a hau ngam mia lo ta chan kha ni in alang le ma la awan doi tha tak zet in ka ria